Bolje te našao. Super. Kako se osjećaš? Osjećaš? Da. Malo vruće. Malo jest vruće. Ali sve u redu. Ali sve u redu. Peta je u sredu. Čuješ, jel da? Da, čujem. Is it real time already? Jest. Snimamo. Najdraži grad na Balkanu. Na Balkanu? Grad najdraži. Sarajevo. Super. Grad je moj. A BiH? Samo prvi dan. Trebam više vremena. Iskustva. Da, više iskustva. I'm from Bosnia, take me to America. I really want to see Statue of Liberty. I came along the way, take me to United States, take me to Golden Gate. I will assimilate. One day when you reach the end, one day you will understand. One day I to lose my friend, no land like a motherland. Ako ne ide svira, to je ja osjećam nedobro. Ljudi više otvoreni ovdje, više zatvoreni. U Tajvanu? Da, ali to je puno subjective. Ja na ulicu, on priča, hoćete na sretan Nova godina večeru u stage zajedno s Dubiozu. A ja rekao, može. Pjevao sam bolje biti pijan nego star. To je od plavog orkestra. Da, ali u Dubioza. Ja znam, jasno. Sve čekam u VIP room, čekam na stage. Ima sve burek i hrana, piće. Hrana, tako moja život, moto ili filosofi, no risk, no gain. Pogledao sam na YouTube, odličan naziv. Ozbiljno, da. Ma nemoj izizit. Ma nemoj zajbav. Ti si rekao njima, ko si ti? A ti kažeš, ja sam Bosanac. Ma ja. Sjećaš se da si rekao. Ćevapi ili burek? Burek. Bosna ili Tajvan? Bosna. Ej, samo da mi je hladne vode sa Romanije, usne vrele moje dragane, to ne mogu da mi zabrane. Ej, samo da mi je da se kući vratim ranije, usne vrele moje dragane, zar su me i one lagale. Ti si zakon. Ti si hađija. Ti si institucija. Dobrodošli u novi podcast BiscaniNET Studija. Naš današnji gost je čovjek kojeg su hiljade ljudi u Bosni i Hercegovini upoznali kroz gradove, na trgovima i na društvenim mrežama. Rođen je na Tajvanu, školovao se za potpuno drugačiji životni poziv u IT sektoru, a danas ga mnogi smatruju jednim od najpoznatijih uličnih muzičara na Balkanu. Steve, dobro nam došao. Hvala puno za mene ovdje. Bolje te našao. Super. Kako se osjećaš? Osjećaš? Da. Malo vruće. Malo jest vruće. Ali sve u redu. Ali sve u redu. Peta je u sredu. Čuješ, jel da? Da, čujem. Is it real time already? Jest. Snimamo. Morat će rezati. I saw you. Ne problem. Ko je zapravo Stevea Lina? Znači, ja sam dobar čovjek. Ja sam u Tajvan. Ja sam 39 godina sad putuje na Balkan, na Europa. Dobro. Ma ja. Čuješ? A znam da si dobar čovjek. Mislim, vidim. Ozbiljno? Da. Ma nemoj izizit. Samo malo. Samo malo. Polako. A kako si odrastao na Tajvanu? Jel tako? Čime si se bavio prije? Kako moja komšija. Kako si živio? Da, ja imam jedan stari brate i moja mama i tata, on ima restoran samo za doručak. Samo doručak? 7 vremene i hotovo.
tako ja pomoć rano jutro. Da. Kad holiday, subota, nedjelja, tebo 1, 2 i ja radi kao software engineering u 1 godina, a ja neću, ja hotovo. A kasnije turistički vodič, ja 3,5 godina puno dobro, a ja ne hotovo, a ja putujem. Da, putuješ. A kad si došao u Bosnu, u Evropu u stvari? Koje godine si došao? Prvi put 2018. 2018. U Slovakija. U Slovačku? U Slovačku. Radi kao call center i email, text refund. 1,5 godina. A ja hotovo. Ja neću. Sve neću. Ništa nećeš. Hoćeš, ali sve nešto drugo. Da, ja ću nešto novi. Ja ću novi iskustvo. Nova iskustva želiš. Zato živo kratko. Da. Neću zovi svaki dan kad ja hotovo, ja nemam život. Život brzo prođe. Kako znate? Pa čuo sam to, ne znam. Ozbiljno, pa pričaš naš. Dobro govoriš bosanski. Jesi li ikad pomislio da si napravio pogrešnu grešku? 100% ne. 100% ne. Misli ovo je, ako ne ide svira, to je ja osjećam nedobro. Nedobro. Ako idem, ja osjećam dobro. Jasno. Da, Maja, 100%. 100%. Bio si u mnogo zemalja, rekao si. Zašto si odabrao Bosnu i Hercegovinu baš? Zašto Bosna? Zašto Bosna i Hercegovina? Zato ćevapi. Samo ćevapi. I burek. S pavlakom. Sa pavlakom. S kajmakom. Dobro, znači dobra hrana. Da. Hrana je jedan reason. To je jedan. A ima li još razloga? Ne samo hrana. Zato ljudi pomoć veliki put u sve drugačije situacija. Pitanje ako treba nešto ili kad ja svira, ljudi dao mi je para. A sad ovo put ja vidio na moja social medija, idem tamo, a ljudi piše, može moj gost, hajde jajce, hajde tuzla, a idem tamo, a ljudi puno srce moje, puno veliki pomoć. Znači dobri su ljudi u Bosni, ipak su dobri. Ljudi warm, ljudi topli. Toplo, ljudi toplo. Gostoprimljivi, gostoprimstvo. Gostoprimljen, Maja, 100%. Osjećaš se u Bosni kao da si među svojom porodicom? Porodicu? Da. Moja Da li se u Bosni osjećaš među ljudima kao kod svojih na Tajvanu? Ljudi više otvoreni ovdje. Da. Više zatvoreni. U Tajvanu? Da, ali to je puno subjektiv. Da. Subjektiv, ali obično ne priča to ljudi. Samo prijatelji. Ako čekaš na auto, na tramvaj ili čekaš kešijer u Amko, ljudi ne priča. Ali čuo sam mnogo put, ja samo čekam Amko to pay. Yes. Dva ljudi priča nešto i kao nešto happen. Casual. Aha. Puno casual. Sve u redu, čao. Da, jasno. Ali u Tajvan nema toga. puno Nema. Puno weird. Kako izgleda život uličnog muzičara? Teško. Teško život. Teško život. In the beginning, kako se kaže in the beginning? Početak. U početku. U početku puno teško. Ima malo pjesma, ne znam. Ne znaš tekst, ne znaš muziku. Da, ne znam lokacija, gdje svira, ne znam kako priča s ljudi, kad ljudi ide, ne znam šta, ali polako prvi, drugi, treći godina. Naučio si dosta toga. Da, sad lako
Da. Ali još teško, ali compare... Ali sve bolje i bolje. Bolje, da. Sad malo teško. Sad je malo teško, a prije bilo puno teško. Još teško, tu puno teško. Da, bolje i bolje. Puno teško. Da. Koji nastup nikad nećeš zaboraviti? Imaš li nešto što se sjećaš nekog nastupa? Koju najbolje? Da, koji ti je najbolji nastup? Mislim s Dubiozom. Da, naravno. To može? Može. To je Nova godina sretan. Nova godina 2022. Jasno. 2022. Da, u Sarajevo. U Sarajevo. Prvi put ja pogledao sam. Ja vidio sam. Vidio sam s brate moj Dubioza, sve mi je brano i idem na stage zajedno prvi put. Puno ljudi. Nisam siguran, brano rekao sam 30.000 ili 20.000 ljudi. Moja prvi put. I ovo put još ne znam pjesma od Dubioza. Tako znači ja svira. Da. Pjevao sam bolje biti pijan nego star. To je od plavog orkestra. Da, ali u Dubioza. Ja znam, jasno. I kad ja samo pjevao sam jedan tekst, kasnije ne treba. Zato sve ljudi. Svi su ljudi pjevali. A ti samo slušaš. Znači, puno ima sad si naježio. Puno ljudi, sve ljudi. Ne treba svi. Svi pjevaju ljudi, a ti samo slušaš. Da, puno loud. Wow. Jeste. Puno ne sjećao sam se. Ne forget. Ne zaboravio sam. Nećeš zaboraviti nikad. Ne zaboravio. Da, to jest bilo pitanje. Ne koji ti je najbolji? Najbolji. Koji nećeš zaboraviti? Maja, 100%. A da li ti je bilo trenutaka u životu da želiš odustati u toku svog ovoga nastupa odnosno svoje uloge, da tako kažem, kao uličnog muzičara? Da li je bilo trenutak kad si želio odustati? Trenutak? Da. Trenutak? Znam trenutak. Kada ja neću. Da. Kada ja neću. Mislim... Nije još došao. Mislim može jedan put. Nekada, možda. A možda i neće doći. Može u 2000... 58. 2000... 50. Ne, 2020 godina. To je prošlo. 6 godina prošle. Da. To je prošlo. Bio sam u Makedonija i Albanija. COVID-19. Da. Puno teško život. Nemam više para. Nestalo para. Nemam ljudi, nemam mood, nemam turistički, sjećam se, može 600 euro samo. Samo ima 600 eura. I moja avion do Tajvan trebam može 500. Tako ja trebam make decision. Continue ili idem kući. Jasno. Ali ja risk. Rizikovo. Ja decide risk. Idem u Albanija do Kosovo. Prvi kad stigao sam, ja prati do moje landlord sobe 350 eura. 350 euro. Tako samo... 150. 250 ostalo, da. Tako nemam do Tajvan. Trebam radi. Da. Ja sam u situacija puno... ne trebam radi. To je lowest, puno dole moja banka. Znači nema ništa. Puno ali teško. opet si preživio. Da, u Kosovo polako i kasnije sljedeći u Crna Gora, u Kotor. U Kotor gore. Situacija kad COVID malo otvoreni, ljudi ide turistički i gore i sljedeći Sarajevo i sve gore. I onda si krenuo kako to? Tako, puno blizu idem Tajvan.
puno blizu od Albanije do Kosova. Ako mislim Tajvan, ne idem Crna Gora, ne idem Sarajevo, finito. Da, ipak puno. si ostao tu. Molim? I onda si ostao u Sarajevu. I onda. And you stay in Bosnia. Yes. After that. Yes, so it's a very close decision. Yes. Ako ne idem Kosovo i if I don't risk, tako moja život moto ili filosofi, no risk, no gain. No riski, no profit. No risk, no profit. Da, tako moram risk. Moraš rizikovati, jasno. Kratko život. Kratak je život. Kratak život, Maja, koga šiža, kad nije zmišlja. Maja, čuješ, jel de? Dobro čujem. Ali jel ti dobro mene čuješ? Jel mi ti mene čuješ? Slabo. Ponekad. A daj mi reci, kako je došlo do saradnje sa Dubioza Kolektivom? To je... Kako si upoznao članove? To je zato jedan čovjek, vlasnik, Faruk, on ima kavana. Kavana je njegova sudbina. I tvoja. Kako znate? Tako, ima jedna pjesma. Pa pričaš naš. Da, Faruk, on vidi ja na ulicu, on priča, hoćete na sretan Nova godina večeru u stage zajedno s Dubiozu. A ja rekao, može, kasnije broj, exchange broj, ja idem dodan u rehearsal. During rehearsal, ja prvi put rehearsal, on mi je šuta, znači da brano, ja ne čuo sam. Kad kaže, ja sam brano, a ja ne čuo, ja sam, bravo? Bravo. Može. Može bravo. Može bravo. Oni su sve friendly. Yes. Kad sve čekam u VIP room, čekam na stage, ima sve burek i hrana, viski, sve pivo, a ja samo čekaš. Ni znam niko. Ni znam niko ne znam, samo, ali mislim, nisam siguran, Almir ili Jernej. Šta radiš? Hajde, jedi, ima to, hoćete pivo? Kada malo priča. Malo Jernej i Almir, sve malo dobro znam, ali prvi put ne znam ništa. Da, jasno. Da. Kako si završio Super talentu u Hrvatskoj? To je prošle godina i ja sam u Mostaru. Zato bio u Zagreb 3 mjesec i onda putuje do Mostar. I kasnije ja receive email message čita, mi smo produkcija Super talent, hoćete ide i ja puno hesitate, I mislim, hoću ili ne hoću. Nisam siguran. Zato znam, Super talent je puno dobro svira. Sve tamo. Ali mislim, ja ne super svira. Ja mislim, ja sam comedian. Jasno. Da, ali muzika je moje tuo. Moje tuo do comedy. Ali tamo je ne za comedy. Tamo je već bolji muzičari, profesionalci. Tako, ja bojim se, ne, to ne dobro. Ali mislim, to je iskustvo. Trebam, ako ne ide, ja mislim, moje život ne dobro. Regret. Tako, hajde. Tako ja piše, može, idem tamo. I bio si na talentu. Da. I super ti je bio nastup. Pogledao sam na YouTube, odličan nastup. Ozbiljno, da. Ma nemoj izizit. Zajbov. Ti si rekao njima, rekao, ko si ti? A ti kažeš, ja sam Bosanac. Ma ja. Sjećaš se da si rekao. Da. Gdje vidiš sebe za 5 godina? Driče. 5 godina. Da, gdje sebe vidiš za 5 godina? Teško pitanje. Jako teško pitanje. Jako teško. Ma ja. A kratak život? Jel de?
Kratak život, teško pitanje. Dobra kombinacija. Dobra kombinacija. Da, mislim, u 5 godina imam više iskustvo u Balkan, drugačiji grad, drugačiji city. Da, drugi si, da. Da. Promijenit ćeš puno gradova, promjenaš da obiđeš puno gradova. Još više grad ne bio. I ljudi piše tešan priboj, ne priboj, doboj. Doboj, priboj. Prijedor. Prijedor, gradiška, gradišnjani, imate tri gradiš nešto. Gradiška, gradiš blizu Tuzla. Gračanca. Gračanica i Gorodištan, Gorodaštin. Goražde. Imate puno goro nešto ili grad nešto. Puno gora ljudi. Da. Tako hoću sve bio i kasnije znam gdje, kad festival tamo, kad tamo može... Tako da imaš jako dobre planove za 5 godina. Popunjen ti je plan. Da. Ne samo u Bosna, i Hrvatska. Kao Hrvatska, Vinkovac, Varaždin, Vinkovci. Sombor, Subotica. Jedan grad kao Šarić, Niš. Ne, sounds like Šarić. Šabac. U Šabac na Vašar ide. Šabac. A u gradu Šabac ide. Šabac, u Srbiji. Još ne bio. Da, Šabac. U Srbiji. Tako još više ne bio. Nisi bio. Tako 5 godina ja ću sve. Postoji li mogućnost da jednog dana živiš na Balkanu? U stvari ti već živiš na Balkanu. Jedan dan. Ne. Postoji li mogućnost da živiš na Balkanu? Trajno. Da ostaneš zauvijek na Balkanu. Ozbiljno. Ti si privremeno na Balkanu. Privremeno. Temporary. Da. Ja ću... Do you want to live on Balkan? Ja ću. Još nisam siguran. Hrvatska, Srbija, Crna Gora, Bosnija, sve Balkan. Mislim, moje future. Da. Kako se kaže future? Budućnost je Balkan. Balkan. Ali mislim... Ne znaš koja zemlja. Da, ali... Nisi siguran. Može u Balkan, u Bosna. Ali sve je possible. Da, sve je moguće, da. Sve je moguće, ali može Bosnija više possible. A gdje su ti najbolji ljudi na Balkanu? 100% Bosanac. Ili sigurno? Tako, ja sam Steva Bosanac. Čuješ? Javde. Dobro govoriš bosanski, mogu ti reći. Ozbiljno? Pa pričaš naš. Zašto pričaš naš? Pa ne razumijem tajvanski. Nema veze. Koga šiša? Niđe veze. Može jedan sad brzi krug pitanja. Brzi. Jesi spreman? Ma ja. A ko je žurio? Vrat slomio. Pa pričaš naš. To je dobra poslovica. Narodna poslovica. Ko je žurio, vrat slomio. Da, ne valja. Učio ovo reći u visoko. U visokom se naučio. Ajla, jedan prijateljica. Ajla. A sjećaš se kako smo ti i ja se upoznali? Molim? Sjećaš se kako smo se ti i ja upoznali? Sjećaš se. Sjećam. Gdje smo se upoznali ti i ja? U Sarajevo. Da. U Frihadija. Sarajevo, grad je tvoj. A šta smo pjevali, sjećaš se pjesama? To teško. Misli nešto Halibešlić? Halibešlić, tako je. Miljacka. Da. I Pa ti ideš pjeva sa mnom. Jeste. Pa smo pjevali Romaniju. Romanija. I pjevali smo Kafana je moja sudbina. Kafana je tvoja sudbina. To je zato mi smo poznali. Tu smo se upoznali. Ali zašto pjevate bolje od mene? Pa ne znam, ti bolje pjevaš. Ozbiljno, pa nemoj zezit. Nemoj zajebavat. Može sad brzi krug pitanja. Brzi. Brzi krug, može. Ćevap ili burek? Burek. Bosna ili Tajvan? Bosna. Sarajevo ili Mostar? Mostar. Sarajevo ili Mostar? Sarajevo. Kafa ili čaj?
Teško. Hoću kafa, ali moja stomaka nije dobro. Ne voli. Tako čaj. Čaj, okej. Najdraža bosanska riječ. Riječi. Riječ, najdraža bosanska. Ma nemoj zajebavat. To su dvije riječi. Ma nemoj. Nemoj. Moj. Moj. Dobro, okej. Najdraži grad na Balkanu. Na Balkanu? Grad najdraži. Sarajevo. Super. Grad je moj. A BiH? Samo prvi dan. Trebam više vremene. Iskustva. Da. Dobro. Najdraža pjesma koju izvodiš? Kvana je tvoja sudbina. Kvana je tvoja sudbina. Moja sudbina. Moja. Dobro. Steve, hvala ti na gostovanju. Mislim da su ljudi imali priliku da upoznaju Steva kao muzičara, mislim i kao jednog jako dobrog čovjeka. I hrabrog čovjeka. Ozbiljno? Da. Ja si siguran? 100%. 100%? 1000%. 1000%. Hvala puno, to je zadovoljstvo je moje. Jeste. Zadovoljstvo je moje ovdje. Drago me je to čuti. I pošto smo se nas dvojica upoznali na jedan način, kroz pjesmu možemo tako i završiti ovaj nastup. Može li? Može. 100%. Koju ćemo pjevati pjesmu? Koju volite? Pa koju ti želiš? Može nešto za utakmicu. Hoćemo nešto za utakmicu. Utakmicu. Mislite... Može, ako samo da čujem. Ti si Bosnija, take me to Amerika. Može. Ajde ti počni. Čeva pjesa rukom, a bureke bez sila. iPhone Bosnija sada svuđe svira. Igra je posno, kao nikad osa. A ono protiv njige nije bio osa. Mosta Sarajevo, pa sveto panja ruke. Kad smajevi igraju, hajmo gore ruke. Svi u glas, nek se zna. Bosna i Hercegovina. I'm from Bosnia, take me to America. I really want to see Statue for Liberty. I came a long way, take me to United States. Take me to Golden Gate, I will assimilate. One day when you reach the end, one day you will understand. One day I to lose my friend, no land like a motherland. Bravo, idemo Amerika. Koju ćemo? Mjeska? Ili... Romanija. Romanija? Možemo samo refren. Samo refren. Može. Kako ono samo da se malo sjetim? Hej, samo da mi je. Hej, samo da mi je. Hladne vode. Samo ti te akorde ti udari prvo. Hej, samo da mi je. Hladne vode sa Romanije. Usne vrele moje dragane, to ne mogu da mi zabrane. Samo da mi je, da se kući vratim ranije. Usne vrele moje dragane, zar su me i one lagale. Ti si zakon. Ti si hađija. Ti si institucija. Hvala Stevi. Bilo je super. Ado. Drago mi je da si bio naš gost i želimo ti najbolje sve u životu, puno sreće, puno dobrih svirki i pun kofer para, ali i zdravlja. Hvala puno. Jesi me razumio? Ne. Samo malo. Samo zdravi. Zdrav i para. I para. I sreće. I to je to. Hvala puno. Ti si moje gost. Ti si moje mufer. Sudbina. Ti si musafir. Musafir. Ti si musafir. Ja sam musafir. Ti si moje Mohamed.